me ka kire o mo say nya ade say judge no obetimi approve say we enye kuna na we enye kuna nya ade so obetimi sa court marriage na o mo de akikire ye fra brochire be kikire Ghana fo no me sisu dua say Ghana ni ba bia nkotwa ne court marriage enye adwuma o Ghana ha biem oba so de say di asem no wa guma ni ma say ana tie de wo betimi an say wo no de de ba bia no enye no na wo hwe na mo ko embassy ho no ma me nso me ka say ne na say judge no wantimi anya san hwem da na ni so o manager no ya nkeye na no kure be da di onya api no sadete ade am ya say mi hu ba bia sa enko we mu nyina ano sa o mutim we influence we netting by Abusafo ye mama kwa ba emra Nyansapo TV so se ka se Nyansapo anu agye so ye sane no badwe ma kwan so ene so ye san ye di ehia ye bedi nkomo de se na fata wadaroma so subscribe to your channel na subscribe for me like and share comment section one ye wodia share wadwen in a professional way na mwaye nkomo ye bedi ye wie ne wosua de afiri ye okofo black wa ene ye kwa ni tentem because menema bibire wo ho na wo se edi hu nkomo te ne ye nya ni tentem na se be ya ye nta wo so wada agenti nyabote ne tie nkomo ni nyina ma ne nyefe komfo amen ya makwa ba ege so wanya cha white just wadi nkunim so madi nkunim ye ba ha sei ye ka say ye kwasia ba Friday Thursday ye ba ha Thursday o kan sembi o say court o susu say court ntimi enko ba akwa fama ni nyeyi david ampa court anko ba akwa fama judgment na ba o so musen judgment na ba ne de e fa ba bi no me ka kire me ma me Akosua Serwaa say omo na ninje na nanom ene otwedi ampon kwa me edi na se mama no okay nti o ma ne ren ho say yese odobronyi so nye kuna ne bi asema me ka ne ne say abusua panyiri jimiti ene one mba ne nyina atena ase a ka me nye sure say ma me Akosua Serwaa be ka say omma odobroni nye kuna se no kan no nka wonka na emmomu no obi ya me kuna wu na ya di na wotweda wo de nsa abese me se me kuna wu na be di na wotweda wo so nim se me kunu no me ne nyina ne yenye Ghana fo biem e German fo ena ye nyina no ya tu kwan ena ya kwakwa ye ho se yenye German fo yenye Ghana fo biem ena me kunu se wo ba Ghana nsrahwe ena waba na bibi nti wanti me ama yedi nkomo ye bibia ena wo wu aba me ba ya wo de nsa abre me se me kuna wu yedi na otwi wie ya na otwi da wie ya na wabeka kire me se me kura wa magya wale ntimi ye kuna enye ye enyam bia ye musa se court se ma me Akosua Serwaa ye kuna enye ye ana court se ma me Akosua Serwaa ye kuna enye ye ne mum enye dia na se de abusua panyini susu ma me Akosua Serwaa no eho atade na ma hye no wone hon mu na ye ni jema wo ho na ye ni jema me on se betra se ka se me mpa ya me bo ne se e bi abufuo ni ye wa wo ma me Akosua Serwaa mu no e bi a na wa ye divorce and wura fi ne me sere na nanom se na embamu sa ampa divorce bi anye de ne se wo ye yere ne mo hu mi chei atare na fufu chei se de papa shi ka se so matei mu enti wo so hwe mi chei bibi ta akire ede ne ta akire na mbe dane wo kra friends ekotre me ni tuntum nam ni fufu atu ato adentia ye nwi asem no court ebu awie ni dabi ye nwi court am na final judgment appeal beba appeal beba appeal na ebeba no but say ye ni odobroni ni asem okay say no ye yi court marriage asi nchen Ghana court ayi court marriage asi nchen ene ya fa fia mamre nti fia mamre no odobroni si yaye ne ho ade wo fie ma me Akosua Serwaa si yaye ne ho ade wo fie nti ma ne nyina ye kunafo afa na ye be ko emrem sa court marriage na omode akikire ye fra brochire be kikire Ghana fo no mi sisu dua se Ghana ni ba bia nkotwa ne court marriage mu adentia enya adwuma o Ghana ha biem oba so le sa di asem no wa guma ni mase George the George kan ye ne nche se botwa court awadiem o say ma me Akosua Serwaa ne evidence o de baaye no e na won gintu ka evidence na etimi di mu ma no a anti e de hin no court awadiem kontam de hin na ewo mu na won ti ase ti de o kan say certificate ye de aba say obo afford ni certificate aba no o hwa signature wo so no asa ye ba ko senka say e ba ni be ma de nka mu certificate
ka mo mienu nyina na ka mo san aha ba we de ese ba ko na wo so te ba de o se be ma ne de o aha ntia no ye confuse ento na so mu ena nkofo so bi ta se na senka kwan wo mu senka onzo betima ye ne hwehwe mu akwa bi a German embassy se bibia mo dia certificate abai no kure be na wo mu ntia ba de ntia ba ni say e authentic ana asesen lo yakusu so kire mu se omo ye re nyina asa na sa set ma me nkire wade ye obuku bi wo ho a e ya wale book on said bia me ka se Ghana wo ware ani ama certificate ni kire se wa wale awale na gu certificate ne be adwuma na enya adwuma enti that time na awale na gu no aho na be certificate no enya adwuma bi ba sa awale ni wu ya aba so ti ase me ka kire o mo se nya ade se judge no obetimi approve se we enye kuna na we enye kuna nya de so obetimi because e wo judge se court marriage ni nya adwuma na kire se efia mamre wa anya antum ana wugina so say efia ware no afia mamre no anya adwuma court marriage wa anya antum ana ne wakogina efia mamre so court marriage wa anya antum prove a mantimi afa manti no prove be ya so mantimi am prove anche no say certificate e original aha me pa cha judge no wakogya amanda minim so wakogya amanda dia mi entini na adwuma ne sign as a judge nipa ne de bibia ba onti ase Ghana ha ye wo German embassy wo Ghana ha o wo betima frɛ wo mo agi German fo number agina so aye wo hwehwɛ mu ade bibia Akosua na abusu apanyini se ya ba ya otumi de bai ya ba ya ma ade no wanfa ya ba ya ma mi so kan mo mawu ni ho dem nti ade no wanfa na ba eti se na se sansem na ogbe agene kan tumi ya adwuma dia ade no wamo abusu apanyini nsem ni nyina nto agu because wo dance ni bia wo be yini bia no usi na wuni ho question be buja bia na ni ho ba yina so e de mabuja panyina na hwe se o mo se German ensem no endi mu dia Ghana for problem o German ho o mo problem o German adintia se ma me Akosua Serwaa so tie mi a onko German embassy e ho onsan ko no onko kan kire o mo se oni ni kunu ni nyina no o mo na kire se o mo nya Ghana for biem omo ye German for omo ye German for na mum German krata na omo de ba ye na Ghana for court se omo nyintum enti anyam bia no hia ni kunu ba bia ni kunu wo bia no o ye German dia omo fafunu no mfa nko na omo mato aye lumba aye na omo ato so omo ba ye aye no omo kwa aye o German ho lumba aye no o mato na na sembe na wo me se omo ton lumba aye ho mo na ton mo to ni sen so mo to mo de ye den enyo mo busuani omo ye den to aye si en to aye a ma me Akosua brempoma ebe ka se committee na omo de ye 1 week no ahoho nko a wu ba ofi aye meto ye committee wo dabi se aye ni ento emfa kwa dwendwe mo ye nto aye na e ba ne sen na sa committee ni ye gu no new committee ya ya sa ati so a ma me Akosua brempoma ye say complain se ahoho nko a actually na be ye kwa dwendwe mo ke se Ghana ye sua de a aya na bebere na de otan na tie me black power wo de otan tie me a wo be kwa kwetena ba bia hu nyansa ba sa tam so wonim nyansa ka ba so woni wagimi so ti ase so wonim nyansa ka ba so wagimi pa ye ka nyansa na bi mu di agoro ma me ni complaini aden no na nua ba ma wu yati committee na onka ho e ka ba de ba ma hwan se ye nto ayie na e ba ne sen na hoho mom e na ye funra committee enti yemusa yewura santehene na dawroma we de mebɔ memu ase ka asem se emra ne nua ba wu ye na ye na dot ye committee ni na ya hoho ya bi na efefo amu ka se committee ni 1 week send the committee ni ye odwuma e ma ni so ani no na ka ye ma da de so abada no na ke se ka ma me Akosua brempoma committee ni wajitum wanjintu e de ntina wanyintum de ntina wanyintum ohun ni say nokwede bia ni o se ahoho nko a na ye ni enton ya hoho betima ba committee ti enton aye na hoho betima ba committee na aye so ye ton ni sa wona service to no nto aye bebere ni tama wona service ti ase aye bebere ni oto moto na aye bi okura yetimi ko fa nkrofo mo mbesu ni ati omka ene na mate da me se aye Ghana aye omoto aye busa chinchinga ma no omo mmadụ mto chinchinga no se wakọ poster no na se aburochirefo mienu nim a aye no chinchinga ni bia nkwa ase ko se aye emma ahiafo aye emma
Ati ase. So ho. Eti judge ne mom de. Wa anya de. Ya se menene nya adwen. Aha wa anya de. Ye na wa anya de ne se. Wa anwune anko se Ghana fo bebre wo German ho. Asem na da ho na ebe se paniko ni na haba yo. Yetase ne banyansafo. Se no wa anye sa ho ne mbusa ho se obi free Ghana ha ko German ya. Ghana passport na ya na ye no. Aya na German ni bi di adanse se nipa ni Ghana ni nti ya ma na passport ana. Passport the one abe Ghana aban na nsacha ase. The passport ne wa wo. Sa passport no eno so na de be ko German embassy akwaje. Enti German embassy bebusa sa de nti na we passport no. German for German ni bi ansan hya ase ana. Wo de ba ha be. Wo de ba ha be bisa. Da bi yemisa wo. Enti ade nti na German for de omkwan omofa so ye court marriage aba. Na wo te Ghana ha se ususu se German for de na omo ye ne correct. O se ye mputima mpuvu ni yie. Enti enye correct ma no. Enye correct ma no. O frɛ ho busa ade nti omo ye ne sa. Wanchem so frɛ. Enti die nti ogi tumu a enka bere na obagu. Enti se wo te Ghana ha na wo be ko German de a make sure se wo koduru wa passport na wo de kɔre ye babo atu agu. Efi na ekure. Enimu. Ni se wo konya German ni ma no so di adanse se o ba ho. Efe fititititi nye sa na tie. Na na free titititi no sa asem wo so atibi da. Se obi ye citizen. Ye te Ghana ha ye ne asoso akwasi bronia mamre so o. No krepa. Hwe Ghana sports. Me nye so se o ye foreign sports. Abrotire ye Ghana sports wo ho. Dabi. Nya atwom. E na Ghana ye te. Brofo. So ti ase brofo akase. Eti wono no mamre no wa kire se wo ye anyambia ntimi ntimi nya obi a obetimi a kire nsem wo German man. Asem station kakraka we. Muntimi nya obi a. O hwe mani. Ye benya obi. Ade na mom ye bresa. Se benya obi dia. Ade na wo mfa ne ma ne musa ne questions. Ana ye de ba ha enye ye ba se friend phones do Germany. Se no tuna de ne ba no. Se wo bi a ka station kase we ka mu ni bi dia ka bi do ka mu ndo wu pa. Ye sua de. Me ade a me mpa ne nkontompo sem. Me te Ghana. E na wo so ti German. E na odi German krata aba. Ghana fo abo German fo krata atu agudia. Ye mpa obi o German. No won kire ye mu. No mi science. Yo, na busafo ye be ko fon so. Na ye ne opanyin ye di nkomo o Germany. No mo aye won sem bisa ye bisa yi. Ye tum da ne a kire sie. Akate. No, a ver. Hello. Hello, opanyin. Machin. Yeah, na mama. Pacho na ho ye de. Na me adom bibia e foko. Wadaru mo be bodi a kire ye nkakara. Your friend in Japan. In Japan. Maybe I'm doing had a friend in Nicholas and before you. You Japan hu hia me ne ya kan di. Oba kan so aka o se da be obi so German obo hu so no so na kasa. Say friend Nicholas. Nicholas in Japan. Matthias, papa ya mo kwa baba Nyansapo TV so. Yeah na mama. Wadaru ma ye ni odi nkomo kakra fa nsem a esisi wo ga o man Ghana. Wadaru ma wati bi de. Matipa. Wati de ekoso no. Ugusu su tie. Na mo Germany for mo gine san. Me and the sisi am in Spain. Wo Spain. Germany dem itina ho na me ba. Yo, what's na ho ache sa ne de. Wo be boye wo ho no mo se ne omusi ye omo omo documentations fa kakra. Awade side no. Se certificate bi ba awade fo mu a. Signature se wo so ye ba akofo anase mienu ni nyina. Well, signatures ni de mo mienu na na esan. Omo mienu nyina na esan. Na esan sir. Matthias. Na yes mo family book bi so. Family book no. E no na me pese me ka ho asem. Ko am say no ni ade aye bone of contention ho. Okay, chechire mu kakara. Se ansana ubenya no. Ye nam kwa mienu so. Okay. Ade e ma abusuya bape. Enti se me hu na se me se me ne obetan na ye ware a. Ye ko ware o court a. Ye wi a. Ye ma ye mienu family book. Okay. Udin wum. Na mimi din wum. They are ye de ware ye. Enti no family book no. Enye specifically for ware ye. Family book no ye for wade. Okay. Okay. No nye yastike ni be timi authenticate matrimony. Okay. So the authenticity of matrimony no ye family book no. And not the marriage certificate and a tre aware no. Matthias ye. Na family book no betimi the amount. Abra wo hu baby. Now ne na wo.
the moment I'm bewono aya busua enti no ye ma mo family book ye throw be man it holders no be man it time wa mo just family book na ma ware anase mo ye singles ni atro single because e bia ya wo na mo awo ni atro ba ni nsudin ni atro date of birth ni atro ni marital status so you single na so you married woman na no so ya atro ya wie no ni akotro akola no so de wo no time de wo no be bia na no so ya atro enti yo nkola mbe wo mu na no e wo mu sa up to 6 enti your bro 6 ani ama afofra ka ho ene wo portion so a se mo ware a adamo be ware ni atro ache mu wo ma civil registry stamp enti na no de utime je kura bre ko anware ye okay enti nya no na kire se wa ware ana se wa ware ye enti family book ne de me GB ansa na me ware ko me di kan wo me ne me ire na kwa ware wo court Matias e ku tan san ye ware enti adam be ware no na wo di correct civil registry no mo no atro tamam de ware ye aware na mo ware ye no oba court ha marriage register na ho no page number family book ni no ye say wo page number 625 abu mi di ne me ire wo ho see e de ye na ware na fe oba civil registry ho so a marriage certificate ni efre bibi tomo no so no mo so wo number o boss number na o be yi marriage certificate okay enti no no de se mo ware wi a ni akotwero mo ware ya ye ntroshe wo enso na mo kuta ena wa anwo akola ne wa hanso a onidin mem enti se wo ba ha na se wo kofa wo baba ni din sa book ni enkopem se obeje ahanom nationality but underage of 18 yedi ni din beko entinye sa dia ankola wo mo hanko a ene mo owo papa ne maame no ena mo din o enti se me san ne oba afufu wo a oba no beji marriage beji family book na me yatro me din na oba ndi o ni akola no but akola ni din na dia me ni obi a wo no e de ni mu wa ha Matias it is o pepe o chere marriage certificate o hu aware ni pa dia e marriage certificate no e na chere na se o civil registry wa na wo bisa ni pass mercy omo aware wa optikai aware nda ho ye active pasikai omo ware date be o say enkopim za dawi na omo da ho ware omo sikai se mama se me fan se mo ko German base and Spanish base na se mo pete mo hu se me ne me ira ware na mo bo yemienu ye residence number and as a national ID number na omo ka kire wo ho se pe ye records e wa ha no omo da ho ware and as a copy penny passport si wu ye dey odi with na aware na active e ya document e wo court okra e na di prove bi enya document for mame katachi wadawroma nana black power ni se binim so watime nka de a nana mitio ba na je firi oba ne nsem de na me pe na no waduru ho no de na me pe no eno na waduru ho no enti na anyam bia na me pese me busa se sa lawyers ya ani judges ya omudi asem omo ye sa nhwehwemu no ana eno na menso me ka se ne na se judge no wantinya nya sa nhwem dia na ni so o manager sabet ye because any responsibility eya wo na wasa wo ye make judgment that wo yes sa nhwehwemu na ehu se ampa so o ka se document na de ye dia what about some ko fa fake document ba sa wan ko bisa e jo be de okra wo hu se fake ana tie dia wo betinya nse wo no dia de bebe bia no enya no na wo hwe na mo ko embassy ho na wo se katachie me dawase papa me dawase sa ade a wo ma ya dia because mo tina ko embassy wo ma ye se aware o dia wo hia bibi fofo bia wo de be prove sa wo de be prove biem dia ka ya se bia o document paper issue ni kra no omu twem sa bibia on computer so we checking online na we checking online no sa aware no wa document no de be corruption wona mo pese sa paper issue no mu twem na ka wo timo no ma se ho judge wo ya academy wa ko school ntimo wo hia se document e na ade be prove se debi ntimi kura ne katachie na me busa bibi se
say or the document ni na ye ho adwuma de a ada na abusua panyin say ya ba ya wantimi amfa na ma omobobo mu di nyina wantimi amfa o ma ama obi any why it need document be prove here ah party went me amfa document and prove here was so to aware say yes ye ware see pictures yenye say apart from picture bi akofo obi ti akose obi jacket mu e dey buy obi coat mu e dey buy e dey buy say yes ma ye ntwa aware be na yes ma ye ntwa picture ye ntwa be ndie na nkotwa what nyako went me nya bi bia ma obi so obe aware ko obi bia se wo abusia pani ti mi tra ho amodi ba ko be se ni pass me se na ka se obi abeka bro so ni pa ni bebre me kai eno nko a ma okika sa yetimi agina so adewe ma me na yani ngwase ma no yani ngwase ma no judge ro di asem no me na me na me kura meti ha katachie meti ha say me de wagu Ghana for ma animu ase because wa mo Ghana for ma wagu ma animu ase papa what's the judicial system then say no say o pass say your judicial presidents are why you have to on way na say no bi so and follow and next time a case na bi ba to case ko refer the case of asumesi and asumesi ya ko Ghana law report na for say sa say mo ye nsia am ye ni am ya nyi nse ya etikatache ususu say ma me Akosua Serwaa onye Appiah na Appiah ne di o ya nke ye na no kure be da di onya Appiah no sadete ade am ya say mi hu ba bia sa enko we mu nyina ano sa o mutim we influence we netin buy me ankasa de bia no me de sobo ebo papashi me de sobo ebo papashi because abrochire bibia ye online enti se wo so wonte ase a ma me Akosua Serwaa din oni da dudum bade ware ye eni monkwa sache na monkwa hu se divorce wo ho na divorce ni ho na mo amfa mo report bra they usually are warrior near the number and said that you pass a resident card no sa national ID card number no you now will be sa no money no photocopy keke mon fan ko embezo we kwa court na sem say ni pass message no we da mo warrior wo Germany but them na bi na yesi efese warrior nda ho ya active till now na enkopim dia be man no aware no na ye divorce ho na send ne da ho sa so ewo ho wa wo hia document bi so for document no mo te on no na be twa papa no na de be ma wo date na wo ka se date na we ye no marriage certificate and say ye de no mo ware ne de ma mo mo kware 2000 and no na kuta mo be kane but the hand is a 3 months be a marriage certificate etwam just renew no o renew o ko ya no ya twefo frama enti no se ye de ma wo na se wo de ye bibia process a de bia 3 months twem so san kwaje foforo ho ni nyina ma anye date of issue no esisa na mom date am contractor ware ne die ensisa enti no ebi kwa be ko register na ho na ni din di same ni signature nko another registrar be ko next 3 months ko twe ni din nko na mom nya no ne hia ade am your authenticate registry civil ane ade am any date na wo so no e be sesa na mom date am de ware ye no de ensisa eno pe ne hia in fact wadwemu do pa waboa yen wo yen kyerɛkyerɛ yi mo waboa yen pa na afi wakyerɛkyerɛ ne ma bebree so yɛbɛda wase bebree wo asɛm abɛka twa to ana ne ngya wo me dey asɛm ameka twa to ana sɛ yɛsɛ Ghana judicial system no ɔmo hwɛ na enye yi ma nyɛ sa arehemu ɛwɔ mu na ɛkɔ kom do Matiase eno pe na meka Matiase obanyi Nicholas yɛna wase bebree mama that's on say mete Ghana ha mintu kwan da wo so hwɛ me nsɛm America ne papa na watena hɔ ne fa toto ho ne tie nyansa wakyerɛ mu yie pa kyerɛ obanyi Nicholas yɛna na se bebree wakyerɛ mu yie pa kyerɛ yɛn so ɔse family book ne deɛ sɛ me ɛna mete hɔ ɛna menyem a na menim sɛ me ne comfort black na nyem a ɛmfa ho sɛ comfort black aware me ebetimi hɔ no ma ba be ma yɛ family book no me din me date of birth na afi be ma na me ne nyem ye no nso ne deɛ any date of birth ni din ni bibia na afi akora na ya wo no so edin ni date of birth ni bibia e na wo family book no nsi ye be wo 3 o se 4 a ni nyina sa book no ye dia and family book o mo de ma ye mfa ho se ya wale but de di adanse se mo ya wa afọ no ye certificate no e na di adanse
na se no muso yo mo ne ma mo certificate no ne hwehwe enye den so wo Ghana ha se na person mu say ni pasumasi wa wale wo Germany wa ampa na wale certificate edi mu a wo kwa embassy a na che se wo de omo ho no residential code ni ma omo a eno ane so mabo ni ya ye den yayi ama eti omo hwe omo yin so se yenyi mampo a ye hwe system so hu say bibia wo so nti won san hinya mpo say wo be hia document for evidence yes enkrata na me ne papa shi e ku nyina say dose no nyina na nya adwuma do munya ko bo confirm ma say awale ni wo ho a ayete say o to car na wo bo car na chassis number na iya ba say e wo system no so eno anu no hia po so be print bi ko about and the police for na Ghana ha custom for no ehu hia say o be say car nkrata be bra akura nye da kwa check car say o Ghana ha nyina say register na register e system so nti anyam bia no de o mo kan sa na judge ye no ana judge na anhwehwem sa na muhu no say wanhwehwem nti na say me ka say be ya appeal court abone be ne wo o le kusi kwasa appeal be ba so o say appeal koso ye pese ye hu no kure ne nya hu nti o mo bose no o mo nka o makoma nto o mo yam ma me Akosua Serwaa enu ti na me hye fufuo a me tuntuma si mikire so eza mu wi ai abusua panyini de na bo agu say ye ja wale no ye nya wale ye ya walefo on say me di ka sa be ka asem bi kire mo say obi akofa Daddy Lumba akobie Daddy Lumba krata so ese letter bi wo ho e kire say ma me Akosua Serwaa ja wale o de nsa ba ye ensa se ye de nsa ba fie woni wo ma ware na se bibi nkoye na oba ne de nsa ba fie a wabobọ okoko so busua ne frɛ obebọ okoko enu ntire se be ma konfa oba a o de nsa kọ na e de akobọ kokoko ne kire say engagement oba no de be ma ne de nsa aba se o de nanu ato so be ma foforo ntimi mfa nsa foforo nya de emma enu ye engagement ena se wo ya aware mo ware wie na mfom so oba na se oba ne pese abusuafo hia na o mo ka asem na o de nsa beba abebọ kokoko se koko enu ye koko bebọ kokoko se aware ne be ware ye no bibi nkoye wo eti mo mfre ye nyina na mo nsiesie aware no ama aka mo nguru no obi anko ne baabi be ma so ne nsa abusua panyini te se wo tra te se ye de nsa aba ye de nsa ba no timi fra abusua ne mienu nyina enu o mo hia e abusa ade kronti oba de nsa aba no ni ho na uwia beka so wagya wale no ni ho uwia beka so wagya wale we e ho kra ne ye wie ni wie a ye de abusua panyini be court osana abusua panya san ko anu de ye wie na wie no ye de abusua panyini be court ni ye twa ne damage se tama wonnim se yagya wale na obeka kire se yagya wale no eno kra ne ohia damage twa esa se munya ntwazo ye ntwazo o ye pese ye hu no kure me won obi oni mi bia ni se mepemanso opemanso obi oni mi bia eni mi se mepemanso e dana e de papa se me mahunu se ade we ye no kure na wo be dan no me ntia se da je se me kwa hu se ye no kure sana wonya ho anti ase obi onim Tuesday bon obi anim se Tuesday bon ye ntwa ne ntro enam se ye mpentro ntwanti no omo ne ye san ya omo se ye ha adwen ye pemanso no kure na memepe minim se ade we ye tuntum na ba ka kire me se ye fufuo ye nyina ye nno so ne ye nkonko hu kala no because wo betimi de ade fufuo adare me aka kire me se ye fufuo abra me hu se tuntum tem mepe original no no enti ma me Akosua Serwaa omo na ba mu me se ye ta na 24/7 obi enu na bambebu ma ya hunu se ona so tia ware ase na emo mu judge ni momu die wa ma ya tia ase se ma me Akosua Serwaa da so tia ware ase en hayen eye odobro ni yenu aketo ano no onye kuna ni bi en hayen na emo mu no afa ebeduru nkrata asem a judge na ntima nhwe nkrata ni yie no ye ni judge ne beke sem se social media no bia kan de obi ezo sem se judge na nyi na dwuma ye serious judge na nyi na dwuma ye se Ghana de ya ka se judge anyi na dwuma ye na ti se bibia koso bibi nko so say na se judge o ma 11 o'clock ade na o ba 3 o'clock e bia na won keka ne mamu and didn't won keka no manwie o ma 11 o'clock how cry question mark I want a question mark I was say judge ni timbe kire ade kronti o ma time 11 o'clock na wa ma 11 na wa ma 11 o'clock 11 and 3 na say 2 ese e bia na traffic bi si ni kwan traffic and to onim traffic no ma 11 o'clock and to okaso kwesi president and na okoye and o ma president man 11 o'clock and o 3 o'clock o ba koto president ana da bi e ho no ye na dwuma yi e ho kura ye ntoro sa e ho me megina metumi se e ho kura no judge na twa ye ntoro eti judge ni timi nka asem papa bia emfa sa asem we ho da because ono anka so di ka twa ntoro
The time I want. What my time 11 o'clock. E ba de say na nko ba 2:30 to 3. En krata se me fa ni agro. Abrochire en fa krata. He, uti abrochire. Na ba kwa adwuma 11 o'clock. Wa anko, na kwa 3 o'clock. Ukoye ho adwuma. Hwe Ghana o ye de niam bi di agro a. Che se asem ba yetimi dane asem no kore e ma ne be nkontompo. Yetimi dane nkontompo e ma ne be no kore. Ya titi bi pen. E di na kwasu. Nti lo yakuzi ka se de asi ye ma ne nye ye wanwa. E betima asi. O se ma ne nye ye wanwa. E di na nas ama ye ne Ghana ha. Are me yawo. E di na sisi ye. Na ntachi mu nyina no akwawie sai. So, enti Ghana yemfa no kore enante. Enti se no de Unim ade amani agi kese ye wa asem we hu. De na ma woni age. Eduabo ta akire o. Duabo. An se agi fia mamera to mu de. E se o se e mamera no duabo so ka ho. Amamere duabo ka ho. Ai. Se lo mo wale wa. Enti se judge na ant ma anya ne hwehwe mu ye, ene wa ba judge a. E ho so ma me Akosua se obetima bodua. Se as a judge, when you wadwuma ye, ene ne wa ba judge de eni kwa se o judge a, e betima bodua enne ho. Ni ehwe de benya no. Na judge be kasa no odi kan ma quotations o. Huh? Odi kan ma quotation. You say wa ante no. Me da me won se me hede nti o because me da me hede mo bompa mama me Akosua se wa. Ugu nsama na. Me gu nsa. Odi kan ma quotations. Quotation 2 Corinthians chapter 13 verse 8. Or say, for we cannot do anything against the truth. Yentimi nye bibi enti anokore. But only for the truth. But e betima ye bibi ama nokore. Oh, Nyankopon, wadawroma. Jinaji enu masem so. Ne fa di asem yi pepepepepepepe. Na asase ne abosom so enyina di enu masem so. Omuntu nje asem ne pepepepepepepe. Na mi quotation ya odi abai. Any papa yi ne ya odi abai. On say difference abam. Difference abam fa kwa dwendwem. O say sa certificate na wo je no. Ehu nhia mpo so obaje. Jemom je serial number. O mo de register for aware na wakwa your research. Eti ma me na koye ne research and wo say German embassy. Sa certificate na no buy no enye collect o. Nti no kure ya wo kan hu no wakan. Nyame anu masem odi abamu yi enu mmom na wakan. Eti se o twa ntro so nyame so nyame nya odan. Ene ne ye bekwa kokan Psalm 109. Obi a watwa tro. Ko Psalm 109. Obi a watwa tro. De embra ne so. Na de kasa me yi aba. Me nyim yi be me ale. Obi a wa na bi se o twa ntro. Na ye pa se ye hu no kure no. De enko no so. Why? Se wo de Bible masem o ba de a. Yesu ye o Bible masem a ye bebusa se no kure e na odi ye obi a wo de ketrema atwa ntro ato ne nua so. Ye hwe de David si Nyankopon fa nye no. Ye mfa ma judgment no. Nana koma me a. So, ya mpa no kure. Se wo akasa kwayi no kure de a. Ene na fa no so obedi no kure pepepe. Wo ba ya research. Hwe me makoma me kom de ntia me se me makom di mu ni se. Wuni na wo frifie be ya abusa no. Enya wo sama wo de ba na me media tumo. Me fra me bosom. Na wo ba ya asem ni mu nhwehwemu ahu se de wo be ka kire me na no kure na nya no kure. Enti as a judgment. Enya obi krata wo de brew. Ena wo be gina se so o ware na wo ware. Na mom ya wo nhwehwemu. Wo so a German citizen. Enti German ho judge bia ni ho a oni German for embassy. Omuni omukodo. Amuwo. Enti na wonye san nhwehwemu no ho. Woye san nhwehwemu no ho be ni adanse because ma me ni ho. Ena woye nhwehwemu. Enti ho kwan se otimi bowura ne nsem bia because wona de ne ho aba. Ono na de ne ho aba se doso no. Ah me na de ne ho aba se me se doso me doso me. Enti wonya kwan na doso no me to na woye abusa. Now de oba se me nya abusa ma wa me doso wa nkasa because wona se me no so. Udi agora wa fa okuna chipra me ka kire wo. Nyankopon. Me trust se me ya abusa. Wani mu ha me ka kire wo. Wa fa okuna chi me ka kire wo. Unu ukunu tena wa fa na chi me ka kire wo. O ya ade bi tia ukuna me ka kire wo. Nsa na kunu ni wo ho ana ze na onkwa. Ukunu ni wo na se me nya abusa. Na doso. Eti ma me na de ne ho aba se doso no. E je de na wo doso no. As a judge, wo be yi sa quotation wa doso no ma me no. Wa wura mahu se oya ware ni ana wanya ware ni. Eti wutimi ye hu se that day na ni kunu wu ye date no wo. Bu se sa date no. E wo kire se emra ni kunu wu ye no da so tia wale ase na on tia wale ase. O se wo ko system se be nyina be. Nyina be yama. Nyina be. Etu person kire se German fo. Omo enkrata se mo ennim wo magana de edimu ho. Eti so se judge no e be sha no yi quotation. E kire se no kure no be ka. E wo Bible. Eti no se fine. De o ge no e no kure e na waka. Na mo meso me mpa ye ne se said oye ne nya no kura de enko no so ni ba me Psalm 109 ko Psalm 109 1 My God whom I praise do not remain silent or say urade a mi yiwaye
Men ka wanu ntu. Mama Akosua say one pie for Mama Akosua say wa she o ma no. Fa she ho. Me fa Mama Akosua. Ai. Fa she. Matthias. Yo, for people who are wicked. Mama Akosua say wa. Aye, it is 109 no. It is some be Mama Akosua say wa some 109. It is 9 no some no free no for Mama Akosua say wa. Mama Akosua 109. Matthias say 2 no. Also for people who are wicked and deceitful have opened their mouth against me. They have spoken against me with lying tongue. 3. With words of hatred, they surround me. They attack me without cause. In return for my friendship, they accuse me. But I am a man of prayer. They repay me evil for good and hatred for my friendship. Oh, may the people be at to ya some 109 wo ho fire fabre me fanka ho me nkire ma me Akosua se oba ne kopa bi se de be ya nsem na ye ka be adwuma yo me ntwa so feel okay 7 when he is tired let me be found guilty and may his prayers condemn him. 8 may his days be few, may another take his place of leadership. 9 may his children be fatherless and his wife a widow. 10 may his children be wandering beggars, may they be driven from their reigned homes. 11 may a predator seize all he has, may strangers plunder for fruits of his labor, may no one extend kindness to him or take pity on his fatherless children. 13 may his descendants be cut off, their names blotted out from the next generation. 14 may the iniquities of his fathers be reminded before the Lord, may the sin of his father never be blotted out. 15 may their sins always remain before the Lord, and he may blot out their name from the earth. 16 for he never thought of doing a kindness, but handed to death for poor and the needy and the broken heart. 17 he loved to pronounce a curse, may it come back to him. He found no pleasure in blessing, may it be far from him. 18. Okay. He wore cursing as his garment. For his garment. It entered into his body like water, into his bones like oil. 19. May it be like a cloth wrapped about him. May his wrap about him like a belt tied forever around him. 20. May this be the Lord's payment to my accusers, to those who speak evil of me. Matthias 21. Madu 21. But you, sovereign Lord, help me for your name's sake. Out of the goodness of your love, deliver me. 22. For I am poor and needy, and my heart is wounded within me. 23. I fade away like an evening shadow. I am shaken off like a locust. 24. My knees give way from fasting. My body is thin and giant. 25. I am an object of scorn to my accusers. When they see me, they shake their heads. 26. Help me, O Lord of my God. Save me according to your unfailing love. 27. Let them know that it is your hand, that you, Lord, have done it. 28. While they curse, may you bless. May those who attack me be put to shame, but may your servant rejoice. 29. May my accusers be clothed with disgrace and wrapped in shame as in a cloak. 30.
With my mouth I will gratefully exalt the Lord. In the great throne of worshippers I will praise him. 31. For 31. For he stands at the right hand of the needy to save their lives from those who would condemn them. Amen. Amen. Me a poison ankasa. We are poison. Me a poison. I didn't know poison. Say me no we are there now you say we Christo me the Christo ebe ye wade for Bible. Me no we are there now you we are konfo a me the abosom ebe ye wade. Okay. So ti ase. Ma me no so wagina Nyankopon afa e na obeka no kore bia onim e wo sa asem no ho. Enti wo yi quotation e kire se o kanya me asem na ba bia no kore da wo de beto. Enti yen hwen sansam yi ene papa ye frɛ no yi se e no kore e na judgment ndi ma ya na. Say no kura ye hira no wom. Ne mom say enum entro de a ye domi no wom. Ne mom wo ade we. Na ye dan dia. Na me fa nko kamla nanim na kamla ne hwe. Ma me akosu ase wan ko pe we bi nto. Ana no ye dan dia. Wi a mete anu a kire wo. Ma me akosu ase wan ko pe we bi nto. Se wanya we bi anto a ade we na o kan ye no bia no ba ya adwuma. Empanyimfo si se tu nya chigirafo a e na eto. Ma me akosu ase wa otuo. Ne mom ne abobo odi kohyem. Aboba ni won fa hyem. Abobani ni na won to na wo to no ono odobro ni asem. Okay. Na me ko say wan tie mi ye ono odobro ni to na wo to no ono odobro ni asem. Ono odobro ni ma eni asem because ne mane moja ayi odobro ni mane moja ene ono amu na ye ware no no e ti se ne ba ene odobro ni enti omo no abusua no menti se odobro ni kasete ma me akosu ase wa ena menti se ma me akosu ase wa kasete odobro ni na emomu no wo mu a omugina mu di adanse dadulum ba busuafo omudi adanse ti ama me akosu ase wa omo wa bonte omudi adanse ti ama me akosu ase wa abusua panyina odi adanse ti ama me akosu ase wa omo ho asem ni omo omuhira ama me akosu ase wa omo so ho asem wom enti bombo no ontuntum so say I fisherman na wagu asaw de be yiri na yi no de wo mu ni ide ni wo me mesi bone kwa so no me dia kopum se wiase besai na mo me di me bone mu papam ade a me mpani asisire ohun ade we eya aduaba ye friend snapiaba mati di ni da so tiase ma me akosu ase wa ba se oba be ye sa ade na obeyi maako 12 na ware no anum pia water ba ko aguso anaso wabonsuo 1 cup aguso na tumi na begina nanum na tumi ni begina nanum wi a obepe pipa ya nkra de kira de ya na wa twere na asem nyina aguso no kan ne letter o kan ne letter ni wi a quotation no kan o wi a we eye wa yire keke obehwe agu pipa no wa no o man frɛ man fa ho eja betom on fa to oboko ma ne nhye ehye wi a on piapia enso na aka no on tutu fom mfa nhye ho 40 days de benya resource mi do Nyankopɔn ka Nyankopɔn ni asase de benya resource let us so you before do twa asemchia de wan ka no korɛ jeje o tena mu a wonim sa sei ne ro se me ye na ma anye no ni nyina obi abenya na so twe opa won ko hye Nyankopɔn botom opa won kwa bosom so ebefa is a fijaje so be Ghana for ye won ketwa nyina obi aka ho Ghana for the so ye de me kan o asana me to abonti asen ke ye nka bi Ghana for na mo ni me nya adwe na me kire wade abonti asen ke ye nka na me kire wade me asam ne ba me kan bi me nidi obi atem wo do di atem mom na nya me nidi obi atem wo odoblo ni ye me nua ba anka me pe ma me akosu ase wa ye me ma me anka me pe ti me nidi obi atem lumba ma ye me ma anka me pe enti me nidi odoblo ni ba bi atem na emom na ya kirem se court marriage ye adwuma enya ade se aware a ya ware wo nkyɛn ebetimi cancel court marriage na emom no se ma me akosu ase wa wo divorce de a ene na wagu ye nimu ase because odoblo ni mom ene be ye kuna ene na ye na ye mpa ya na wo ene na mpa ya na mebo enti wo mu didi atem egu ma me na nimu ase sebe na ma me ni mpo ye tutu ni no wo mu quotation na aba some evangelist some evangelist o masua bible nam some wa no o mu wa no o mu kasa okay o mu quotation na aba yi so tiase ewiase se ukoto se enkonfam mienu ko na wuntimi mpata twe ho
Efrim. So maame Akosua say 1% ya obi a na mmom no ni kuna wu na oba kuna ana abusua panyin ko ma ne ensa kura etu se ni kuna wu wadi na awatwe da wie odi na awatwe da wie no kwabo no ho abaye ni kuna usi waye kuna enye yiye because waja wale osbo wa wale no ho nkrata tini court me de be kire wo fie kura obaji di atugem mmom court nko hwehwem se maja wale ya na menya wale anyam bia wo hwe mu amaami nya wale eti mu a mu bo sese maame nani mu agu ase no ase ye ne sei maame ne mfa obi anko court ono na de na asema court abusua panyin se me ye kuna enye ye because of meja ware me so me nkrata me de ware ye ni eti court nhwehwe mu maame se meja ware ana me nya ware court se me unya ware na mom lumba be fa oba bi wo Ghana ha eka ho enti ono so betima ye kuna bi enti e ho na maame Akosua se wa be kire se odobro ni ye kuna ni bia eye ye ana enye yie ti asem no eye yie ana enye yie enti afa na maame Akosua Serwaa se opemanso a odi Akosua odobroni be court Appiah court se court na wo se kokoye kuna ni bi no woye bi enye yie minjintum e ho ne ye be hu se maame ne nipa bonefo ana wonye nipa bonefo enti adan na maame ne defend ne ho na Ghana fo se ma won defend ne ho o ba menfe wo se ma menka se wish o pra me wo se menka ma no ntum me ama wo ya ware me a me kuta ware yankrata wo busua panyina ya ware me na wunyina ho a ma wo pen so wo se me yakuna enye yi me se court ni hwehwem court se me yakuna e ma ne ye se me mom na madibem na mom no court na sa kopere na no asem se odobro ni yakuna ni bia eye yie eti court na kire ye kwan foforo se ye mpese odobro ni be ye court ni bia e be ye kuna ni bia ya fa ni ko Appiah court sa na judge ne pese o kire so ja se eti no court no pese o kire se ye de e ma no mienu nyina no ye hu ne se we tena no ho se we ye de o wo de me fa ne se wo tena bro kire e na me so me tena ha e na me hwe ne ma wo e na fofi anto ata hwe na me hwe ne ma ho no so no mama wo nkwala aka ho enti nkwala ne ye wo ma minuane ho ene ya wale sese ya fe ene ye be kira de hwe na maame Akosua Serwaa ya ade bi me maame no won nyansa rof o mampanyi kofo ka asem bi otumfo so ka asem bi o se nsuohie emfa nipa maame Akosua Serwaa mama hunu se nsuohie ohoi emfa nipa o se ka asem no ni ko oni Ghana no ni ha the lawyers for nejina mu ma no no ni ha so ti ase uni mutikuranta no ni ha se wabusa panyini ni se bi na adwuma nti na adwuma ni kura wu nti ama na leaf e wo jama ya ma na leaf so won hwe no nya ni kuru ntoto ye so ti ase enya adwuma sem tira na emom no na wo kotena wa hwe ade na wo hwe adwene e wo Ghana court adwenem Ghana mra ni se ne Ghana mra se de sitie hwe maame no twira ni twi kura anye so be hwe maame na ni twi nye maame ni ntimi nka twi mie ni nkomo se de edi nkomo se ni twi asai German kasa da because we Germany ni kuru ye Germany na wo hwe ade se ya okotena se wo hwe yi wo hunu se enti sa na tie de a e wo se ye kwa Appiah court ye hu do be ye kura ti za Appiah so eni amamo so Appiah be dia maye okay yen fa ne se Appiah le eni amamo Appiah be dia maye de enti Appiah be dia maye se ma kire se onya awale okay so ti ase man ti ma fa divorce bi ama awale se waja awale enti court kire se onya awale otimi ekuna na emo ba foforo so timi ekuna enti afa ne ye ba be kire se awale nkrata di mu dia e ma dodo se na o se timi ekuna wa ye we ase baako awale nkrata di mu na baako pe enti afa no na uni mabusua panyin na meka se abusua panyin ni tire no asem na court aba hemfie na ni kwa se ka court no sa asem ni sa kwa court wo bi asem ni court na eba hemfie no na ni kwa se asem ni court wo bi adentia de ntia na ni kwa se asem ni court wo bi ni se me betena be ka se judgment won't me for judgment ma etika wo abusua panyin do ba ni se eni maame Akosua Serwaa nkasa maame wadawroma mehu se woda so ye ware ni fa chebe ase wo ma no na fom ye na mmom no unu aketwa ono soso ne ukunu tenae se wuna uni wo mpo sansuo ma no no monka mom na monsiesie da chi pepepe na nyefe menye so se kema me Akosua Serwaa beka se da bi da ko betiase sa asem na court no proof kira wo se abusua panyin na ada na atem wonti man ka mu
Anya judgment na o se ka we ba. To be judge. Anything I catch say judgment, no want me for judgment man kire do obeye kuna. Ya woda na kan. Ontimi. Ya woda na kan. So ati ase. Na nya ade so obetimi so. Was ontimi. Because o ye de na agunsa, atena se ya abusa hu de wom. So ho. Aha. Na me e ba ya, o se first day na asem ne ba ya no. E na me ka kire me nua ba odoburu ni se. Men try so obeye kuna. Man try so obeye kuna. So wo gidi say ya nya ne ho ade a. Mo on try so obeye kuna because nsunsu so ya dey. E wo ho. Na emom na de bi alumba de chair no ya well man. Bi o de ma na wi obi antimi sisa no. Because obi mpo onye busuani obi timi kwetena obi som no. E me ye che na de. Ti se krata wo ho a kire so de ade we ya che wa. Ma me ko so se wantimi nyimfiri won se. E wo de. Wantie me. E wo de. E wo de. So dance ni o che so be wale ye nti. Aha, enti awale laba. Na nim se awale eje ba ko penetum. Di ba. Nti nipa no begina mu odi dance ma me odobuni no. Eno na so meeting ni interview bi after declaration no. No so na ye mo ye ni interview no o che mu say ono so onye busuani se o kan busua no. No so be ware wo busuani. Na busuani tena ase person, mo pe neutral person. Mo pe we busuani aka say bia ono so be di dance kuro mu. Mo pe neutral person, no be di dance ama ma me odobuni. Ene ma ono bae. No wedding, nye wedding, awade ne course no wo mu bi. Tama lumba be say ope say den ye private. Ope say be obi abehu de koso na abe deja social media so nti. Ope say private papa ne privacy. So na be say dey kwa say omama me ye no di feel say at least on ne ho de wato wa afa ho. Nti obi antimi nye de emu kwa na kire busia no. We ma mo ba mo fa ni padodo say ne mra. We ma mo ba mo fa ni padodo say ne mra. E no mo ye nti no wo ho bi. So be no ma ya otin be dia dance no. Adwen na de lumba boy. Adwen na boy. Confusion ya we be judge say de lumba na de. O mi bla panyi ka ho. Me bla panyi ka ho. Odo na so ka se confusion be be bai de lumba. Me bla panyi ka ho. Na ade ba ko a mema ewiase nyina hunu me bla mfom so ye ne se. Na nye ne mfom so se nkobe ma me akosua se wa bone. Na emom na ohia nkwala dodo. Ope na ope madodo. Wiase. Nti one ma me akosua se wa wo tre no. Na se ahoɔden ya ma me akosua se wa de be wo bibiri ama no. Onya. Na so fa kwan bi so betima nya nkwala dodo a wa de. Ope. Me nua ne mfom so wo ye ni nyina eno no. Aha. Na emom no ono so tena ase hu se one odobroni awo ba ko mienu miensa enan. Anase mienu miensa. Se wa nkwa fa kwan bi so anye ne ho ade kakra. Abusua no so ebetwe no. Bedi ya kakra. Ebe wono de na court. So because you say lumba odin, te do ko nyina court say wono be ba wo anya ne ho ade a. E de nim guase beba. Eno ti na mo so fa adwen bi say na mi ko e fie kakra bi. Na mi wu achi no, obetimo doe. Nte adwen kese na bo buzu. Adwen kese na mi nua be ma no ye dey. Oboye. Okay. Because of nkwala dodo a no ye dey. Ope. Me ne sa blame ni nyina no. Enya asia wi. Eno ti na me ka kire ma me akosua say wa say. Odoni kunu a wonko yi asem no family court na o meye kum nyina anyi kuna emfa so bi mra abusua panyi to park da fuo yi na de lete ko ye ko fa we nyina baaye nti ma me akosua se wa o mana ba mu oni fo e o ba bia na embom no o free se o pese odobro ni nya kuna ni bia api na hu yi ha se kwa na be kira me hu se mampa se ma me akosua se wa empe manson send ye omukan bo mu ye 1 week fefe wan kan ho hwe no sa no pese mu mienu kan bo ye ne fefe enti me kura no na ba ye na nka ko hinya api court no eba wie na se koba se ma me akosua se wa nko na se ye kuna me magina ma me akosua se wa nan se o ma wodobro ni ye kuna ni bi ise 1 week no wa mpam no fani se ne yem 1 week wa mpam no o mu nyina atena se kama kama mama me akosua se wa mpre japade enie ma da dulumba be ya na ha no he nipa bonefo ahyase ewia omu nwia nko ni mu wia ko omu hye da ewia lumba niema omu twe ebi di hweba lokura pia air condition nyeme ofio me se air condition nyina manfo owia air condition no no de kwa de me bosoma ka kire me ne se kro no koso da dulumba fie ho na won kran no eti wuni obi mre mpere japade na onfa gwan de nkowia o ho nto asase we so menye wade se wadwe say dipere wie ni wi ade obi fifire na dadi lumba wi ade busafo ni bi ni fie ho ana abusani be na ofie ho dadi lumba busani be na se tifie ho bi hwe ade na da ho sa no me se abusua te se kwaye
wo akira ebom yu ba ben ho a bom ba bi adua bi asi da de no ba busuafo no bi kra ka yo mu dua broni me se ma me Akosua Serwaa se judge no ayi quotation so ni quotation se judge ni bodua ono so modua why atiase ha ebusia enkomo no yakowie ni o nana this 13 December so kwa yi ana ye 13 December ne de ye tu asa da na se na Santehene aba nti ye be jama no ana ye be jama Santehene okay na mesre ma me Akosua abrempoma ene abusua no mododo lelumba no se ntotoye bi wo ho na se emwa wo mo nwie ya Santehene abai omo mpeda no mo fa dwato anko no mo nko sere Santehene se Santehene ye ka wontam e ma asem no bam ne mom date no mo de ahye ne ye niam bi antoto yi ama ye ti ye sere se ye sesa no ye dai ema ye asem we ba ye no me di time first video me catch am say ye we o muntimi nya enyi Santehene emfrim o muntimi nya ye we enyi Santehene emfrim e wo mse lumba no ye Ghana ni onyini ya wane ne yiri nyina anya Ghana fo ame pese me ko bebere amama me Akosua Serwaa adwena ba so se court na ani ama me yie se de me pen dia ene German fo me fa ni omufun le kusi kura me make statement bi sa o me try options ni nyina bi ye pen sa because on say le yakusi o ye fast o tena se plan na se he se mo de ha kanta ye de ha be fa ha sana me life futi o me sana me life futi me drive kura na me dika achi a na me hwe car na me di na achi no at the same time na me say hwe car na eba no na do di wachi no so ene de odi machi because obetime tie break ya e bia na amfa entitem bia na so mo wadwene ye adwuma na wo de wadwene ko say oh say ya na mekọ enti obi o ha wo ne ya ade a wo de no one question na eba wo de one question beba hu o ma ne ponchela ati wa ne wada ya so nipa bia so mo wadwene ye dai ye adwuma adwene ye adwuma nipa dwane emre so ta se eno ntine ma abujapanyi ko gina adaka mu a obre mfifire tina wo de hanke atwene ni because wa ma adwene na anye dai anye adwuma ama no no kure busapenya ma adwene wa ma adwene na anye adwuma ama no fast busapenya adwene ye adwuma ade aye adwuma o ba da sa tam no wa ma adwene na anye adwuma ama no so ta se so ni se so ma adwene na ye adwuma ama no a kanye so ko gina adaka mu o papa penyo mi ni na temo hwe ma me kire wa de on se me kire wo se adaka mu na o se nko gina no no your dobro ni abusa na o se gina se ma me Akosua Serwaa ka se odobro ni ye kunu enye yi a e na sa tam court ko bam e ma odobro ni abegina adaka mu ama ma me Akosua Serwaa abegina adaka mu a kire de nti o ye kunu na enye yi na embom wo abusua panyini wa ma wadwira anye fast wo mu wano ko petre wo so ja se wo na wo de wano ko se wo ye ontimi nye kuna wagya wale so ja se eye wo an investigation so ta se ena se ma me Akosua Serwaa abegya wale a enye wo da dulumba busua panyini fie ne ko gya wale no eye ma me Akosua Serwaa fie ne gya wale o ode nsa ne ba bere mu abom ko so abom kokko ma me Akosua Serwaa de nsa da dulumba busua panyini na awale ba na oba de nsa ko abusua panyini o ma na dwene na ho be ma de nsa ba be ma na de nsa ba enti so oba de nsa ba fie a na je se obo kokko sebi awale na ni nye ho enti mumra me abusua fie ni entena senka abusua panyini ko ma me Akosua Serwaa fie ana hwe Ghana on o se me ko parliament na ye adwuma so mo frefre me court na me ko bie nkrofo bi adwuma awale sem mo frɛ me wom na me mekire mo because wo abusua panyini na wo gina ho se ma me Akosua Serwaa de nsa aba wagya wale anyam bia no ma me Akosua Serwaa o ne ba wale lumba ne ko wale no be ma ne wale ba so ta se enti ma me Akosua Serwaa busuafo ene betima ba banten se na wo Akosua Serwaa wani abri enya na wura fi se wo de nsa koma ye ko frɛ lumba busuafo me gya wale no ene wani abri so be ye kura me de ko fa musuo bi amre ye enko fa musuo mre ye oba be ma wagya no eye de na ko eni kuna na abusua panyini ko tententen abusua ni mom ne beka so mo mpe musuo na wo abusua panyini de nsa babo kokko se wo de hye ne ya de mama ni nyaho momra fie mienka obi anka nipa na wu a wo se wagya wale awale ni da so dimu adwene ya adwuma se de meka awale ni da so dimu adwene ya adwuma se de meka na wade wa na wo kan wadaroma enya adwuma sa cause am pick fast ama no yesu ya de yen kese ntia obi yesu ya de pa bi do wo kan se sia no kwa ma ye wo se mana
obubufu ya se de nsa me nsa akoma no maja wale se sa wunja yo na me oda so wale de wo kan che so atase oda so ware na emomu no se ekoye court marriage edia oso kokko twetwem e wo se twem ma bebere do mo nsa akọ etifie didi nom da so atase enti be ma bi wo ho a wanware wo court wo de nsa bere na waje atum wo fie wonsi wo onsi wo asante amamrem wo de wonsa kọ a oba no wo de wonsa kọ a be ma ne pa no waje atum wo tena na ba bi onfa ho ya no na me hwe case bi sa ba na de nsa kọ o de bufo kọ be ma no duru ohun se ne ye ne nsa bo so wo se mi so mu twe imprensa wo se ma so mu tiko afa no ba ne ni abere se wo so mu twe ba so so ma se ma wo de ma de abere me no me nsa me so mu unim se e ma ne bitimi de nsa kọ no me de ka wa aka ho ba de ka wa na sa kan wa kuro su bibia se ka wa na kodi wo ka wa na kodi be ma no wa kuro su bibia waje enti ka wa bi anhyew enti wo de nsa ne kọ ye no a ye ngu awade no na wo se wo ka wada so hyew e da so wo ho isi e be fra asem o pe se be fra asem ba wo do ka wa ka ho a be ma ni nsi wo wa waje ka wa na kwa da waje o ba wo hu yi o pa kire wo akoto bi hye ka wa na de be ye wo hwa da na wan o pa kura akoto bi hye enye original e fake so anything am say judgment we anu edi ontimi judge se no kan na Thursday no sa pepepe na aye ontimi sa pepepe na aye ontimi nana ye twato abeka twato ne ye ko de meka twato nyina ne se ye besre asem na aba no ma obi amfa otan entie de lumba ne na yire mo nsem a abai cause e man mi enu kura ne enti obi ano kasa da bi supporters ya team hwan ni team hwan adan supporters ya ba de we ma yesu ade ye bie nkrofo adwenem so ti ase me ma bebre so omunye court awade bi o oba no no ka say fie nko ade na won ti ase akọ ma me yi court aware wo ho me maka ho asem aka se court marriage emwa broni ntimi mfa na mamre emtisi emre na emom de ntia ma me akpa me Akosua se wa court marriage na ya adwuma ne se oye broni sisi so onye bibi broni daddy lumba so ye broni ta abrofo ne ye koma se abrofo asem ne ye di no abrofo asem ne ye ka history ne ya making is so ti ase ye di abrofo asem no kore abrofo asem no afi na Ghana fo hu se sa abrofo mbara ne kure chichire ye she de ne pese o kire se me de abrofo kura mo haya dwene ye nko fie nko kan fia ye nko wale fia wale enti se wote wala se goto waje japade bia ma ba ma bi ana waje japade bia ma oba bia no ye careful cause court no ya danko dada do ati so enti ye besre se wo mo makasa tie ma me Akosua se wa ene wo mo makasa tie odoburo ni de o mo problem okay me de me nkasa ntia ne mo makirew ne kwa so ne kwa so se uye ni se ye beboa se wunim se ye nye wo ho ade a enkoye kuna se wunim se waja awale a enkoye kuna obebi tina kakana na onya ye nfa ne sa ye de begu nsa matiase atiase na Appiah wie o se program bi wo ho invite crofo wada me ma 1 minute invite crofo eno de o ma me 1 minute station o beto ye ne ma me friends wo bobia so ti ase na ntwe se kan ye se me friends wo mo okay se kan de se bia se me nya aban ma ne bia body there se court bi antimi nya gi bia bo danka ye ni hu masem wo court on se sa sem we kura na judge ne ye o se ye ahemfiefo ye chi judge ne de dia na baburu masem de ni court na ga sa ne broni amamere ya nyintum asa ko fa court ade no wanka se judge wa mbam Akosua o ma me shinap asebo mi be die be ni nu pepepe a na nanum nkume manka ho George kwa asore na judge kwa asore quotation o yi ni baburu mu ne kwa asore nti na mso di duabo baburu mu di ama no na wo na wo ho de anka yi uji duabo na wo na me ko obi anka be shinap ne Akosua be ko on se de ntie na me mpese me ko ni se na me pese omo ye mistake ni be bi o ma dwem una be so mo fuma nsa na bi o ma ko no judge hu shinap hu se wo de wura court wa ta asa ka be ma ne so ho wa se mpa so munya bo se on se no esom mienu na wo Ghana ya gi atum so ti ase na nanom som ene Kristofo som na nkramofo mienu nkramofo preach corona no wi am sa kan Bible to mo de omo ne Yesu akodina baako aka no aka mienu aboma mo so ti ase nti so what ma fa Bible de ade na ntimi fa shinap ne Akosua ayo
Adene no mudoje. Adene no mudoje wo. So ho bi say o be use Bible na be use Quran. Sese no. Ana e ma bodua. Sese no, enye bodua Akosua ne snap. Akosua ne snap. Sese ne de wonim say. Sese asantefo amamere na anasa akanfo ya amamere na se pagya o. Sese duabo. Duabo be koso wo court, duabo be koso wo parliament. Ye wura se me ye modua wa asante na. Ye wura se me ye modua. Do se me modua, do se obi ni obi agapade mfiri ni se bo. Dabi. Ase modua wa. Sese ya giatum. Ya giatum. Na no se ye wura bodua. Ai nana. Asa ko fa ba. Ye wura bodua, wo se me ne mu na tena ha. Sampa asem me ne mu na kan ye. Ana mo fa akire na mo twatwa nto sika gbe kofi be nyaw. Abodua. De gina wo mo. Nse wura di kan na se wo so to. Na baby akoto gina no se na baby baby na ntwe gina no. O kan se. Baby odwa gina no. Baby gina ho. Baby papa gina bia bi gina. So ati ase. Na woni mi se akonfo bi dwa o manum se. Bosoma enka awo abasanteme mo se akeka wo mo. Me da akonfo ne se de sika gbe kofi. Se ye bosom ye kwam no. Me pe be mo be ka se sika gbe kofi aka no. Mo metre se sika gbe kofi aka mo ne fa mo kwa kom tete. Se mo se nsuo bia mo be kom. Mo be ka se sika gbe kofi aka mo. So ati ase. Ye nhwe se sante hene aka bibia frɛ bosom bi da. O se sika gbe kofi. Donim no. Ono ne bosom obato na konwa. Enti mo a mo be nyina mo be support yo, mo ye supporters. So ati ase, mo ye supporters. Enti sa wo se asantema mu nsuo kan na bosom bi atimi kan de a masika gbe kofi kan na santene ne fa nkwa kompetitie wo de ka pre mu nkwa na betene kopim se be wa kompetitie na ka beto do e na djuma die na ye ba so no 31st no afena wie no last year ye na this year de ye be sere wo mo a wo ba 31st ne bi e ko yie ma wa bra na beka wo betima my number aye be ma number a wo be your voice afaso ekoye ma wa na waka ena ho de ama obi a nhwebo wa na wo kan wotirim se de eyeye mo a wo de bebre na nanom eno de me minsi hu kwan ena me medan wo ka me obi a wo hwe me bia nim se me mfa mfon mfre obi se wo ye konfo me ma ye adwuma ma wo na bosom ne se tam me obi a kran nhwebo me bosom so so ati ase ena nyame na me be frɛ wo se Obamba time asontifo ase da bra. Na wo be so da ye. No. Ehu bosom no. Ana say time ana wo ba me ho no. Na wo so da ye basabasa. Time so no wan fa ma ba sa ko da dem. Ba bia me fa wo no de ba kosi ho a. Basabasa no a. Basabasa na. Ati ase. Enti obo anka abene ho no. Ye nkobodua ho ho. Okay. Ye nkosea de, ye kosira de. Kopri yedie sika fa ahodie kone kopre wo ho. To kwa ka de ha wo. Na no magina so. E na wansi dinim. Me menya akonfo na yesi 31st eni asofofo na fa se bra ebi se fa se kan bra fa confirm bra fa kokko bra fa bro no ma bra ye horo ba bra sa ihia se de ohia o ba de o de baba bompa ya gujenim bia me na me de bema wo nya wo na me mpa osika ne mom se na nanam aye bia ma wabeka ni hu dance ye se na nanam de ama wo eno kura dance ye ne nkobo no social media ono se Serwaa esoro ho na de aba ni abo recording no se na nanam aye bia ma me nti bia me de sei de o de ba ye nyina no ye beka no ho ama bosom no so ahunu se de waye enti se ne de 31st e ba so ye hia obi ahwe omo abo chen the recording na be bo recording enti se no on se bebre na ni 0243 no mfa 0541 enka ho 17 3091 omo nya recording ni nyina amfa so na cinema no so bi 0541 17 3091 omo fa sa voice ni nyina anya dai emfa ho na ye ntwro ebi so de be fa 70 ebi wo 70 dada enti wa wo 70 no obetum de afa so wa wo ha no so na de afa so ni etima twro ni nyina obukum ni a sha ase entem ni akan obi a de ama no se de be obi a so beti se ebo ni din ha 31st no e ba so 31st ni nyina ye hia e wo bo nka abene so eno ano no wa dance die bia me mpacho me ma remfi bra e be dia dance na na monye dodo mfa nka ho ne mo so pete obodua dia a usane fom ho a akatafo no gu ase esro ye modua o usane fom a usane fom a akatafo no gu fom ayo mate na no aso ma JJ wife ma me kuna do eno so na sie no se asaminti anten wasen bia na man kan tell say lumbe trend as JJ wife anten wasen bia ma na chance ko jo for man kan tell so a prophet
Every say, "Hey, na say, tell me if Na prophet ya dia. I was na for Musi has a Nyansapo TV so name. You didn't come on pi. Na I never so ya hia bebre so. E na afiri mu. E openya ye frɛ no e wo Spain. Ah, what's na Germany ya che eye Mr. Nicholas. Ya da wase bebre won kyerɛ mu ade ma ye ne pa. Wo be ye ni. Abusafo for Musi ha. So subscribe to your channel na subscribe e for mama like share mo bibia. Enye bi nhwe comment section also eye wade eye na wa kyerɛ wadwen kyerɛ wadwen in a professional way ya fa won si ya midin ene oba ya suama ye boa ya kra mu nyina Adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade